Tugume mu makuru yerekeye akarere kinyamakuru The Globe and Mail cyo muri Canada kivuga ko leta y'Ububirigi yarungitse mu kwezi guheze wa polisi 8 kurinda urugo rw'umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Rwanda Faustin Twagiramungu ubu aba mu gihugu cy'Ububirigi. Icyo kinyamakuru kivuga ko leta y'Ububirigi yaronse amakuru avuga ko hari abantu bashaka kugandagura uwo munyepolitike yigeze kuba umushikiranganje wa mbere mu Rwanda. Mu cegeranyo ikinyamakuru cyasohoye muri uku kwezi kivuga ko hari amajwi yafashwe mu kinyegero avuga ko hari abantu bahawe amahera n'abajejwe iperereza ba leta y'u Rwanda kugira bice abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bari hanze. Navuganye na Faustin Twagiramungu mbanza kumubaza nimba ivyo kinyamakuru kivuga ari byo. Byanditsemo nanjye nabisomye uko byanditse nibyo, kuko ninjye wabivuze ntabwo ari byo bahimbye. Aba bapolisi baje kugucunga kubera iki? Baje hano baje kumbwira ko umutekano wanjye ari muke, ariko mbere yuko abapolisi baza haje abashinzwe umutekano b'Ababirigi baza kumbwira ko ikibazo giteye, bambwira ko umutekano wanjye ari muke kandi ko bafite ibyo mwita information, no kuvuga ibyo babwiwe byerekana ko ari byo. Batukubera izo mpamvu rero turagushakira abakurinda kugeza igihe tuzamenyera ko abagushaka bashaka kuba bakugirira nabi batakibishoboye. Nuko byagenze rero kuva ku itariki ya 4 nimugoroba kugeza ku itariki ya 9 mu gitondo bazanye abantu bani wanjye wo kundinda, banyereka n'uburyo ngomba kujya nitwara zindi mu rugo, bambwira nuko naje nitwara ngiye ahandi. Icyageze ko byari bikomeye nuko bazanye n'imodoka yo kuntwara, uretse ko ntayigiyemo ni voiture blende, ntaho najyaga ko ntarimbi ikeneye. Ibi ngibi byambayeho bisa n'ibyabaye ku bana b'abasore b'Abanyarwanda bari mu gihugu cy'Ubwongereza. Abuvuze barenga mu Bwongereza, igipolisi cyababwiye yuko bashobora kugirirwa nabi na leta y'u Rwanda. Wewe nuko nyene bakubwiye leta y'u Rwanda bavuze, ariko bambwiye ko ibyo bintu bituruka muri Afrika. Ubwo rero nta kindi gihugu cya Afrika kifite uburenganzira cyangwa se abayobozi babo baba bafite uburenganzira bwo kuza ngo banyire hano. Ntabwo ari Abanyakenya, saba Tanzania, saba Gande, saba Marawite, saba Nyekongo cyangwa se Abagande. Ntacyo mfa nabo. Abo mfite icyo mfa nabo ndabazi, dupfa ubutegetsi n'imiyoborere y'igihugu cyacu, kandi nabashakira nabo ngaho. Hoba hari abarafatwa canke abari gukurikiranwa? Ibyo bavuze ko babishyira mu babishinzwe, ntacyo nshaka no kubimenyaho yewe. Gusa ibyo numva nuko babishyize mu babishinzwe kugira ngo ibyo perereza rizakomeze, bamenye aho bamwe barigitiye, hari wenda bazafatwe. Nta bindi bambwiye, gusa bambwiye ko ngomba kwicunga, si bampanya icyenda cyo kujya nambara mu gatuza mu gikinga amasasu, ariko gihe sinzacyambara. Nzambara amasasu, nako nzambara umwenda w'Imana, nizera ko udatoboka. Nzarindwa na Nyagasani, nta bindi. Uvuze ko wibaza ko ushobora kuba uzira politike ukora, politike yo kutavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Wumva iyi politike ugiye kuyikomeza, wumva utekanye? Ngewe Twagiramungu nta kintu, kandi nabivuze kera, nta kintu kizamuza gukora politike. Ntabwo nshobora gutinya amasasu cyangwa se ngo ntinye imihoro. Byose byatwiciye abana, byica ibibondo, byica abasaza, byica abarwaye, byica ibimuga. Nanjye aho ngeze aha ntabwo nshaka gupfa yego, ariko ntabwo ushobora gutinya ngo umuntu yankangije ngo ko azandasa cyangwa se akanyicira muri hoteli n'imigozi, cyangwa se ngo akandaza munsi y'umukondo nk'uko byagiye bigenda ku bandi. Nzakomeza kugeza igihe umwuka unshiriyemo. Iyi politike tuzayikomeza kugeza igihe Abanyarwanda bemeye ko tubaye ibitambo, ariko bakagendera ku mahoro, bakagendera ku rukundo. Ibyo by'abahutu n'abatutsi n'abatwa bikarangira, bazaturasa ariko birangire niba ari byo. Faustin Twagiramungu